Amigos, ato tag tindahan kay palitag kanang sudan na to pamahaw, noodles o kuan kanang itlog nya. So ay natog joke ang tindira mga amigos, ato palitan og kuan, pahitaan na to kanang lansang ba, joke ra gud. Pahitaan na to, baligya nila nga wala sa tinda. Ito suwayan mga amigos. Ayo na mo ibaligya lansang boss. Pay lansang. Dayo ako ani. Palit talaga ko kuan boss bay kanang itlog. Tapi lang itlog niyo boss. 12 mo itlog. Ha? 12. Tag 12. Gay ko kuan boss bay. 12. Kanang tulo lang ka boss. Tulo lang ka boss. Namoy noodles boss. Katong chicken. Chicken. Oh. Kapila boss. Kani, murag chicken ni. Okay na. Ana, duha ka buko kapila boss. 15. Oh. Pila tanan boss? 66. 66. Abi ko na ibaligyan lansang. Kaya nara ko So ano? dokon dito. Ayun. Tayo apog tindahan nila hardware. Layo, ano di ako butaw. Hindi dalig lakaw.